Kastalatibiyag! Papanamanan ayala kay. Awan, di talaang. Awan samot ti aramidom. Tarimaan mo na jeri daw. Awan mo ti makita ka, Perdina. Di mo makita ti Perdina ang manggagmaw ti Perdina. Anya? Saan ka amaawatan? Ala, umay ka. Umay ka, ta ipangag ko kang ka ti Perdina. Nanggagmaw, di sakit na day ti ridaw tayo, lakay. Gagangay na dayta. Saan anormal dayta? Ay, jak laki ti kayat nga dauni na. Nakatagtagari. Tila madmadlaw mo ngamin. Sige. Inak bumulod iti martilyaw kani kumparik anandeng. Tatarimaanak. Apay anas ka na bumulod ka. Binulod na nga rodya martilyaw. Mapan ko alaan. Ama ano mabayag ka manon ijay. Siguraduam ama tarimaan mo dayta itangal daw. Ay, nagadupay ti dalusak. Nagaduntumot ti wara dagito yung ubing dito kusina. Nay, ada simrak dito balay. Agtatakaw samot tan. Sino dayta? Ayan nantay binalsig ko. Ay, dayta ni. Hey! Apay dayta binalsig, may gamaw. Nay, si kamot gayam nanang. Ay, awan mo't ngamin ti mangilukat iti ridaw yaw. Iso asimre kaklatan. Kunak no awan ti tao. Nangag ko ngamin tiranot-rot ti ridaw me, nanang. Iso nga amok nga da simrek. No apay mo't ngamin nagtagari ti ridaw yaw. Ay, nagsakit iti lapayag. Ipatpatarimaan ko kanila kay ko. Kunana ama panaalaan di martilyo binulod ni kumpare na anandeng. Di pa'y mo't nagsubli. Ay naay rin, kasla di mo am mo day lakay mo. No inawis dagiti gagayom na, ijay nan. Marurudak man no kasta ti aramidon na, nanang. Aday niyo ko, asidaan nyo anateng. Ado nga mintibo nga dyan mula ni tatang nyo kahit. Adda kamatis ngayon nalayaw, nanang. Nangina ngamin itati kamatis kahit. Ay adda ado ti inalak. Adda na loom. Adda amot na ata. Tapaluuman nyo pa. Ay na. Agyaman nanang Imbag man tanang yag kayo itinatang. Ay kastala ti biyaga anak ko. Agparanod ka no adda. Kasjay. Agyaman nanang. Oray la iso kumamot ti mula nila kay ko. Tapno saan nga iso pay agat-gatangan mi. Ay, nagsadot tumot ngamin. Sino ti ag-birthday into no may Sabado, pare? Siyak, pare! Ay, sika! Happy birthday, pare Nanding. Ha? Happy birthday, pare. Agyaman na ka, pare! Nay, umay kanto atag, party ka man kititi manok ken pato. Ay, imbag man taag parte ka iti pato kan manok no birthday, pare. Kastala ti biyag, pare! Birthday nga ron di agparty tayo iti pato ken manok. Agraragsak tayo, Ay, katuna, pare. Sigurado nga umayak. Ken aduntaw ti inuman tayo nga arak, pare. Ay, katuna, pare. Sige. Kantaan ka pa maminsan. Happy birthday, pare Nanding. Simang putong tilokong. Anyat orasan? Na, alauna ni ti parbangon. Diyak pastrakan dito silid may. Maturog iji salas. Makangag kanyak dayta inton biga. Anyat oras ka nagawid, idirabi Kung nagsapa ka nagawid, bakit? Mas daawak, tainlak mo jay siligta. Nasapa ka nagawid?
Alauna iti parbangon ka na gawid. Ay, sana? Na, taglibak ka pa'y lang. Anay ko. Ay, nagsakit yung pangur mo kanyak. Agulbod ka pa'y lang, Ne. Ay, usto na. Panguron nakmanan. Di mo pa'y natarimaan, Jerry daw. Ayan na nga, Jem Martilyo, napan mo inalakan ni kumparim Anandeng. Aywan. Nalipatak matang. Kaano ngay nga rod atarimaan ng Jerry daw? Ne, husto na. Ay, panguron nakmanan. Ibarsak ko kung kada ito'y makitam. Husto na. Sige, tarimaan na kaon. Intad mo matlaang dyan natang daay rin, bakit? Ay, intad ko Awan gayam si daunda. Nuag mula da kumamit nga miniji paraangan da. Tanalawa mo dyan likudan ti balay da. Ay, iso ko mga rod ti aramidan ti asawa na. Makatipid da ko man, nuag mula da mat itinatang. Ay, katuwan Ay, uwan gayam, lakay. Problema da jay daw da. Tanatagaray. Ingkantuman kit di kitaan. Ne, apay asak ngay. Anya ti aramiden ti asawa na? Ay, sadut nga rod. Namimpinsan asadaw. Mapanak ijay ilay. Nakagpalingke. Nay, apay, anakatakder ka dito sangwanan ti daw. Adalak nga raw, noan niya ti rumbang aramidak. Adalam? Nay, apay aras kan nga adalam. Nagsimple laang mo ti aramidom. Anya nagsimple nga ibagbagam. Saan akas karina da ito'y a problema? Kat, anya nga rod ti pampanunutam nga aramidan. Adalak pa'y laang, bakit? Relax! Para day talaang a problema ti daw. Rigatan pa'y a panunutan ti solusyon na. Ingkagid din makipalingke. Tapno makapagpanunutak anay bag. Disturbo ka ka. Kumusta, Mari Irene? Anya ngay dagita ginatgatang na. Ay, dagitay abastumi amare. Imbagan ka at nakapalingki ka. Agkuyog tan ang agawid. Ay na, nilakay mo. Big-bigat anakitak ijay balay da pari nanday. Anya? Anya ngay dar aramidon na ijay? Nagiinom da? Ay na, inaldawdan sa ngamin nga agiinom. Amangan mo't no sa bali dyan nakita mare. Ngamin, pinanawak nila kay ko ije balay may. Tatarimaanan na jeri daw may. Isuday di maray. Tai di maya. Medyo nabartukeng. Tanagpigsa di pa nagkatawa na. Na, di naman nga rod inarami doon aja. Impatrabaho kun ko ana. Ay, umununa ako ng agawid mare. Inakman kitaon nila kay ko. Pare Nande. Happy birthday, ha? Saan pa nga ita ti birthday, pare? Inton Sabado pa ilaan. Dandanin. Anya ita, ya? Pare. Lunes pa ilaan, pare. Aldaw pa ilaan, ti pa nagpapalingke. Ayunan niya. Naman nagipalingke ni bagat ko, gag. Basta may kantaw, inton birthday, pare. Uwing! Umayak! At pangipanakan ka, pare. Sa dinotip, pangipanam kanyak, pare. Basta secret, pare. Ibagamgit din. Basta, siguradong ag-enjoy ka, pare. Bakit? Dakot! Dahito yakluti sa batam! Oops! Tipay! Oops! Ay! Day basibas ko pa'y kan ka, dahito kadak ka lang aklaw! Payamanan ta. Agong ungot ka, baka. Anyaman, ti basol ko kan ka. Ha? Nagkapuam? Ha? Di talaang. Tinarimaan mo ang jari daw? Bagat. Anya manon tirason mo? Adalak ngarud analae. Noan niya ti aramidak dita. Problema ari daw. Aging gaita? Pampanunutang paylaang? Puunay ka mo tan! Hindi. Apay,
Laklaka amaya. Komplikado na ita. Klase ti problema. Basi-basan ka manan makitam. Ay, agura ka baka. Sagbay basi-basan na. Inak manan panunutan. Nanya ti solusyon na data a problema. Anya? Ay na. Ay, nagdagsanan. Ay, dahil pinalingkake, Maray. Nagadungamin ti ginatgatang ka. Aginanaka pa'y adit isirok ti bayabas mi mare. Imbag dito, itapresko. Ay, huwag nga rod, Maray. Aha. Nay, anya nga itar aramidan nila kay mo, iji sangot tiri daw yaw. Italaang nga inasikaso na dayta. Idi pa'y a problemak dayta ridaw. Kas laro-kroko din naman. Mas daawak nga rod, no apay akas na tiyar aramidan na mare. Nay, kita Maray, oh. Rukod mo't arukaw. Diyak amo no kasapulan arukudon na pa'y dayta. Ay, Maray, di mon parparwaran ni kumparay. Tama nga numapan manen makiinom kinipari nanding ama Marta. Ay, talaga asanan mare. Istrikto ako. Kasano ngay ang makapag-concentrate ang makapagpanunot. No kastamat abamban ni kasanak. Kunak no nakapagpanunot kan. Nagrigat nga raw ta nakabani kas kaditang agpangpangram ka. Agungot kan sa manan. Saan kan amabalin arumwar amapan makiinom iti dayjaan nandeng. Apay ngay, tilay parparit mo mutan. Sursuruan na ka kami iti linuloko dayja tao. Sapay birthday na itong Sabado. Saan ka mapan? Maudi da ito yun baka. Saan ka mapan, kunak? Ay, awanan na talaga. Saan ako na makapag-concentrate? Saan ka amapan? Ha! Ado, ti aklo dita nga ibasibas ko kun ka. Ay, Ren, kunak man nun natarimaan ng daytoy ridaw yaw. Jakman amo nanang. Adaman ijayon nila kay ko. Jak amo no niya ti palpalpalon na ijay likod. Ay, kuna ni tatang mo, analakalaang atarimaanen, ti kastoy aridaw. Marigatan ka no nga rod nanang. Jak amo sadot na laeng. Ay, sadot na laeng. Adaman nun papaitin ni tatang yu anateng. Sidaan yu ka no. Imbag pa'y ni tatang, tanaggagot. Ay, ibagayo man kit tinanang. Tao may tarimaanan ni tatang tiri daw may. Wen, nasaysaya at no ison timang tarimaan. Ibagaktoken ko na, tao may to dito'y balayaw. Nenay, apay, anya tikit kitaam di ta kalendaryaw. Kit-kita aklaeng noon niyang aldaw ita. Sabado ita. Huwag nga raw. Birthday ni Pari Nandeng. Kat? Nene, agbanikas ka manan. Anya kumaita, no birthday na. Kat mapanak Kastala tibiyag Inimbitaran nak nga raw, di mapana. Saan ka mapan? Dumakdakkel manan dagita matam. Wanan, saan ako na mapan? Anya laki din. Dito'y ka lang balay. Wanan, tarimaan akong tayo ridaw. Happy birthday, pare! Agyamara ka, timay kayaw! Pare, jay kunam apapananta. Ay, uwin pare, madamdaman ton. Aginom tayo pa'y Ay, katuwa na pare. Aginom tayo pa'y. Birthday ngamin ka. Aha! Dito'y matgayam adu ti chicks ti pangipanam kanyak, pare. Ay, katuwa na pare. Ala, agpili ka ni ti kayat mo a chicks. Mabalin, pare? Ay, uwin agpili ak matan Ay, mayat man, paray. Ay, uwin pare, italaang na ito. Kanayon kumakas na, paray. Ayos. Nakaturog san ni bakat ko. Inayad alokatan tiri daw. Unay. Medyo narigat Salbag na ito ari daw. Kaya't naksamanan ang mabasibas iti aklaw.
Naggapwang? Ha? Ay, bakat? Ay, nakariing ka matgayam. Nariinga. Gapo itiranetret day tari daw. Ay... Anyat orasan, ha? Diyak mo Awid ka di pa'y dayto'y tinaasawaan akasken ka, ha? Ay, nene. Ay, nakabanikas mananday tamay sang imam. Anya mananday tayo gemaw. Aklo! Sups! Saan mo amalis yan dayto'y may kadwa? Anay ko! Awan pa'y patsyam nga ibagbagakan ka! Anay ko, natamaan to'y ulok, nabukulan san. Anay! Anay ko! Nay, adamat bukol tamuging mau. Binarsak-nak ni bakat ko iti aklaw, tatang. Anya? Binarsak na ka iti aklaw. Ay, kastala ti biyag, Ha? Kasla pa karagsakan nyo pa, tinapasamak kanyak, tatang. Maawata ko no apay. Day takot nga main. Oy, laglagi pam to'y ibagakan ka. Aramidam ti umno, tapno maliklikan ti panakatangran mo. Tapno di nakakapungtot ti asawam. Anya nga ita, nabukulan ka. Yun, tatang. Maawatak ti kaya ti asawan. Mala, tapalam iti yelo tabukol mo, taka si kamait. Anya lakit di nga mina na ya. Nagnakam ka man? Yun, tatang. Sige, mangala ako ni ti yelo. Taitapal ko, iti bukol ko. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Aramidem ti umno, tapno maliklikan ti pannakadangran mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Bakit? Kunak man numapan kay Balay daan timlin itangal daw. Anya nga taaya ti iparamid na kanya. Tunggal lumabas ak Balay daan naggapo iti construction. Isulat ibagbaga na. Mapan ka kano Balay da. Ay mapan kang bakit? Barang ikan nakati Christmas mau. Christmas? Ay nalakay, mabayag pa iti Christmas. Kenjak mamati amang ted iti regalo ni ante. Dayjay, akin na kuripot na. Inkakit din. Tanay, kababain. Kabagyam, di mo pa'y matbisitaan. Uwinan, mapanak inton bigat. Sige, tapno sardengan nakmatan abilbilinan. Ay nasaya at mataimay ka, Gigi. Wala, auntie. Tasang kaibagan nila kay ko nga umaya. Ay kasapulan ka nga unay. Apay aya, auntie. Makitam dagiti kortina. Ay nagdadakkel ti kortina dito'y malapalasyo abalay mo, auntie. Ay ipalabak ko maken ka. Ha? Ipalabam kanya? Anya ngay aramiden dagiti nagado ang katulong mo. Ha? Pinapanaw ko amin, idan. Amin da? Katno limadan sa? Awan, ada para luto kan para linis. Sa bali pa'y di para pakan kan para digos kadagiti nagdadakkel nga asom, ante. Awan ang awandan. Nagsasadot damat ngamin. Iso pinapanaw ko amin, idan. Sapay nagrigat tagbirok iti katulong ita, ante. Wen nga rod. Manu alawasen nga awan katulong ko diti balay. Iso nagrugitan dagiti kortina. Anya nga iti serbidya automatic nagdakkel a washing machine mo, ante. Ay jak kayat nga i-washing machine dagiti kortinak. Kanagngina dagita. Katwan ginatang mun sapay ijay abroad dagita idinagtur ka. Aywan. Iso akayat ko. Malabaan ida, babaan iti ima. Ha? Ay sus! Agasang may dagita agalgalan, ante. Asa na bale? Taad damot tangdan mo. Adda tangdan ko, ante? Ay katwan na.
Saan mo't mabalin alibrilatan? Ay sige man nga rod, antay. Imbag lang at daigatang mi iti bagas. Ni, manang Gigi, magmagna ka mat? Sa dino tinaggapwam? Ay, imbag taadda ka, Arlene. Makipayong akman tanay. Nagpudot. Sige manang, umay kan dito abay ko. Ay, nagapuak ngamin di tabalay ni Antilin. Mano dagiti kakabagyan amap mapandita balay ni Antilin. Wan nga rod. Kat pinaayaban na mo ngamin. Napanak naglaba iti nagdadakkel a kurtina na. Ay, nagsakit ti sikat ko siga. Jak pa'y nalpas. Iso nga ituloy ko inton bigat. Ay, di nakalakot inikan iti pamasahim nga agawid ko ma. Kuna namat nga ipampaminsan nanto kanon nga ito jesweldok inton bigat. Numalpas ko ti aglaba. Ay na, mangsigsigurado at talagan ni Antim Alin. Antik laeng aya. Antim mat. Pudno, ado tayo nga akin antikan kwa na. Ang nagimot mat. Kaslaawan kakaanakan na. Bareng ano itid ng jesweldok inton bigat. Kan, bareng nudakkel ti ited na asweldo, manang. Wuna, tauray la si makit day ti imak a naggulgul kadagiti nagdadakkel a kurtina na. O sige, mangan kayon wen. Espesyal day ta kanunyo. Nangina siguro day ta ipakpakan mo kadagiti tarakan mo nga asoan niya ante. Ay katwan na. Katno sangagasot ti may sa akilo. Ay na, nagninan. Adayo ananginginang ng bagas. Awan Kat dagita tarakan ko nga aso. Regular ti panang ipa-check up ko kadakwad Kaano lima dagita nagdadakkel nga aso ante. Manungay ti gastos mo kadagita. Ay, kurang-kurang mat asa nga 10,000 ti maysa. Ha? Ay, una yun nagnina, ante. Ay na, love ko nga mindagita atarakan ko. Kat, nakalabakan? Ante, inlepas kun tapno maalak jay sweldok ita. Awan nga minin bagas mi. Sige, itad kon. Ang mangan kapay. Ay, man ante, tatalaga ang mabisina ko. Sige, agtugaw ka lang dita, Gigi, taikan ka iti kanam. Pagserbiak mat at tinagagat ka na sa kaanak ha. Anyakat ni auntie kon aya. Katpudno mat anaanos ka. Nasingpat ka pa yatao. Nagsweet ka lakit din aya, auntie. Aha. Oh, adto iti kanam. Wow! Nabalkot iti foil. Sosyal siguro day taamakan anya, ante. Ay, kat, lokatama Ay na, itaakla ang amakapangan iti kastoy. Inreserbak talaga. Para kan kanay ta. Ha? Oh. Ante, kita amday to inted mo amakano. Apay. Adamot puro-puro igi-igit ti karne. Kan adamot ngisit-ngisit na itirabaw na. Hamday ta. Kasta talaga ti ham. Ham? Madimot ti angot na nante. Ay, mayat pa'y dayta. Kasta talaga ti angot ti ham. Itakan sa lang amin ang makaraman kan makakita iti ham. Wala, ante. Ngam sabali talaga ti angot na. Ay, Gigi, ti tao anapili iti makan. Kagura ni Apo Diyos. Ay, iawid ko laangan, ante. Kasi daan may ije balay. Makamu ka, no kasta di kayat mo. Nasayaat mo't kitdi, tapno makaraman mo't nilakay mo, kan dagiti anak mo iti makon ko na, aham. Sige, ante, ikabil kun dito'y bag ko da ito'y inted mo, aham. Apay, agawid kan.
Uy na ante, ta dumagasak pa'y tita palingke agumatang iti bagas. Oh, nagsapapay met. Awan pa'y alas 5. Nalpas kumutan alinabaan dagiti kurtinam. Gigi, kaanakan. Amok anagagat kan nasingpat ka. Mabalin nga, idugwok mo pa'y dagiti asok. Dagiti 5 asom ti idugwok ko ante. Awan Tati managtulong iti kabagyan na, adda agururay aparabor kan kuana. Sige man langan. Idugwok ko idan ante. Di na kun konsensyaan. Unay mat dagito nga asom. Kakayat dan samot ti tumaray. Ay na. Ay, sa pinagpipigsa na. Ho! Ay, saan gayam nga ho? Ay, rumga. Hey! Agtal na kayo man na kayo nga asaw! Hey! Bakay! Ay na, imbagtad da kalakay. Agawid ako man. Kunak man no nagawid kan. Saan pa'y taimbaon ni Antilen amangiwok kadagito nga aso na. Ay, napigpigsada mat nga maitisi ka. Nga rod, tulungan nakman kitday lakay tanay. Itaray dak samot tan. Mala, itin mo kanyak titanida. Antoy. Nay, abay ngay. Nay, itarayan datan. Ay, sus lakay! Ay, una yan. Kamatan pa na kita asaw! Intarayan datan! Ay, urayakla na idugmam ante anang iwok kadagiti nagdadakkel nga asaw. Ay, pasensya kan, Gigi, kaanakan. Sana bale, tanaanos ka mat. Nagasgas pa'y dagito'y tumang ko. O, kitaam na Ay, nasakit? Ay, nahawa na ante. Uray dalagdardaran na Bugwam lang iti sabon kandanong mayat daytan. Nayunang matan ajay sweldo. Tagumatangak man iti agas di tabutika. Nasakit at alaga ante. Kasanot kasakit na. Talaga anaut-ut. Katwa na ante. Sige. Sige, itad konti sweldo. Unay matipan nakabalkot day takwartamon ante. Narigat ti matakawan. Takawan da ka pailaang kat nagdadakkel dagiti asom amang bantay kan ka. Adto ti sweldo kaanakan anasingpat. 1, 2, 3. Ha? Talo ka sao? Kenda ito'y matjay bag mo anang ikargam iti ham ayawid mo. Dahito lang ti sweldok naglaba ante. Talo ka sao? Apay, ado ka di unay. Kayat mo takisayak. Doang aldaw naglablabaak nagmalmalam. Uray la simakit to'y sikat ko. Uray la nasugat dagito'y ima. Ay kat, tulong mun aday takanya kas antim. Ay, inwok ko pa'y dagiti asom nagdadakkel. Naidugmamak pa'y. Tulungam ka di daytoy senior citizen nga antim, wano saan? Anya? Bakal, saan mat akanan dagiti aso jay ham nga inted ni antem? Inted mo kuman dagiti manok. Saan damat laang akayat? Uray dagiti dingwen, saan da akayat akanan day taaham. Kasano akanan da? Kat madinti angot na, kan talaga naperdin. Isumati ko na kini Antilin. Ay, kung kayang bakit. Manungay tinaswildom. Mangibingay ka mo ta. 5,000 samot inted na. Anya 5,000? Gumatang ka man mo't nga rod iti papaitan asidaan tayaw. Nabayagan adyak nakapagsida iti papaitan. Ay nalakay. Umanay nga igatang ko iti papaitan jay talugasaw. Anya? Manot inted na tangdan mo? Talugasot nga road. Dahil kita tapno mamati ka. Nanay. Kasla kadaanan pa'y akwarta dagito inted na. Ha? Ay, kita man anasaya at lakay. Ay, saanan ang mabalin nga igatang dagito, bakit?
Ay, unay mo ti panang parigat ni Antilin kanya kon. Ha? Si kanto mga main! Ay, apa basulan nak ngay? Kusilapan nakmutan. Idi pinaayaban na. Imbagam ko mga main nga dar-aramidag, tapno jak napnapan. Amok aya, kas jay ti ugali na. Ay, nakaswiswit nga agsasao, ngam nagkuripot mait. Ay, isu asaan arumbang, apagtalkam ti balikas dagiti daduma. Tanuman pa'y nasam iti panagsasauda, napnuan mo't iti sabidong ti puso da. Ading ko, adda ka din ni Arlen, dito balayo. Ay, awan Kano agtrab-trabaho iji ilay. De, anya ti trabaho na ijay. Para linis iti hotel. O kaasimot jay kaanak-hak. Ay, talaga narigat ti trabaho ijay. Ngam anusan na ata single parent nga ron. Ay, kaasimot. Tadi magparparek na di asawanan. Siguro, simuro ni ti sabali. Isumot ti damag may. Kaya't ko atulungan ni Arlene. Taamok ti rigat a pagdaldalanan na. Ay, mayat adeng ganday tanga imbaga, manang. Ay, iso nga imayak dito'y balayo. Takasaritak ko ma. Ay, ibagayo kanya ko na. Tasyak tun ti mangidanon intun sumangpait. Kaya't nakatulungan ni Antilin, tatang? Huwag ka naw. Ay, naurayak lang nakalwa di imbaga na. Nagsayatan day jakabsat kaw. Anya ngay kano ti itulong na kanya? Kastoy. Ikan naka iti binulan a kwarta. Kas tulong na kadagiti anak mo. Ay, nagmayaten ngay, no maaramid na ti kasta. Ang madama kondisyon na. Anya day ta kondisyon na, tatang? Ingka kanulinis-linisan, di balay na. Uray maminsan ti makalawas. Kat no nagdakkel di balay ni Antilin. Talon samat akad sa aran. Maminsan mo't ti makalawas. Ken puro automatic dagiti usarem nga glinis. Kas kumay ti anya? Di vacuum cleaner. Jak amo, no anya day ta insurat ko. Tapno amok ama ibagaken ka. Kas iti paglinlinis mi iti carpet, ijay hotel, tatang. Ay kuwun siguro Manya, mayat ka Nay, ayan ngay nga ta jay vacuum cleaner dito nga ibagbagan ni Antilin. Arlene, kaanakan, anya ti berbero kam dita? Kung anti, jay vacuum cleaner. Tarugyakon alinisan day ti balay mo. Day. Adyak kayat nga osarem. Takagat-gatang ko. Ha? Anya nga ti paglinis ko ngay? Walisamlangan, kano mabalin, lampaswam. Anya? Day to'y akalawat ti balay mo, anti? Lampaswak? Kutuan sangapulon samot jay lampasok. Anti, saanan nga uso ti lampaso ita? Uso pa'y lang para kanyak. Tamas nalinlinis no malampaswan ti balay. Saan ka di? Anya? Pinalubusan nyo amapan aglinis ni Arlene, ijay balay ni Antilin, uncle? Ewan ata nagkarimot ti kabsat ko amang ted iti binulan at tulong na ni Arlene. Namati kayo mat. Apay kumadyak mamatay. Ay, sapay ko tatong palin na day tanga imbaga na, uncle. Mas daawak no apay ngagpalinis iti balay na. Nagadumo dagiti katulong na. Ay na, uncle, awandan. Pinanawan dagiti maid na. Apay nga. Ay nagawan kat akong sinsya dagita amid na. Kasano asaan da panawan? Kat nagalasmat ngamin ti ugali na. Sino tinagalas ti ugali na? Ni Antilin, Jacob Satyo nga ipanpanakilyo ama nagtulong kan naanos kadagiti kakabagyan na.
talaga nga inuray ka. Takayat ko makita kan maamuan no manuti inted ni Antilin at angdan mo. Namambanugak, insan. Agasa mo ti kadakkel ti balay alin ang paswak ngay. Anya, naglampaso ka ko na? Di nakatawan. Tatalagaan na banugak. Kat, manungay mo ti inted na atangdan mo. Oh, daytoy, kita Wow, naka-envelope iti nalabaga. Swerte ka no kasta. Manungay mo ti kargana. Kita Ha? Talo ka so? Anya kumangay ti magatang dayta. Imbag mabalin ang maigatang dayto inted na atangdan mo. Tasyak ide, jay inted na atangdan ko, saanan ang mabalin ang maigatang insan. Ay, husto ka no daytan. Talibri akmat. Kadagiti impakpakan na kanya. Imbag no saan nga expired dagiti impakan na ka. Ay na, insan, jak kinkinan dagiti inted na, taagbubuutan. Kat gapo iti nakaro akapsut kan bisin ko. Nangilibasak itikinan ko. Nangalak iti ref. Imbag ta saan na nadlaw. Ay, uray pa'y madlaw na. Tasaan akong naagsublipay kan kwa na. Uray umay agpakpakaasi dito'y balay. Ay, never! Ay, una yun ayan ni auntie. Isukat nga awan mangipatpatigkan kwa na gapo iti kastang ugali na. Ay na, kakaanakan. Pag-aasiyo ko ma. Umay kayo ijay balay, tatulungan dak. Gaputadyak kabailan ti trabaho. Ay na auntie, pasensya kayon. Ngamin, adda aramidak. Kano manangdan ka, talugasot. Kun saanan amabalin nga igatang, kasladya interview idi kanyak atangdan ko. O, asino nga'y timayat at tumulong kan ka no kasta kamat ante. Iso abaliwa mong taugalim. Pudno ti ko na ni insan, auntie. Kasmat la kanyak. Napalalo idi ti bannog ko. Ang talugasot laang ti interview asweldok. Kan pakananda kami pa'y iti agbubuot amakan. Anyamot man ti kasta nga ugali yo. Kwa kakaanakan. Pangaasiyo. Ikarigatak ti agbaliw. Basta umay kayo. Tulungan da kadagiti trabaho. Daytakat ngamin, auntie. Tadiyo pampanunutan ti sabali a tao. Unay kayo mutan. Baknang kayo lang arudan. Ngam nagimot kayo. Ay, diyo pa'y amo at tulungan dagiti kabagyan nyo. Laglagi po nyo dahi ti apagsasao, auntie. Ipatag kan ayatan nyo ti padayo a tao. Nangruna dagiti kabagyan nyo. Tapno di da kayto baybayan. Kastala ti biyag, auntie. No naimot kayo kadagiti kakabagyan nyo, talaga asaan da kayo atulungan. Iso nga agbalbaliw kayo kuman. Uwan, kakaanakan. Kat pakawanan da kuma kadagiti inararamid ko. Ikarigatak ti agbaliw, tapno didak ikayan. Uwan, kasta ti aramidag. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Ipateg ken ayatem ti padam a tao. Nang runa dagiti kabagyam. Tapno di da kanto baybayan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Margaret, may kagluto na. Agtal na ka man dita. Na. Anyang amin ti ururayam dito irwaraya. Ururayik nga ruday di atelma. Nasken ama ilistamot at tinagan ko. Kayat kumot nga ipakat ti kinalaing ko nga agwales. Anya,
Ara paapong pailaang mo ti agwalis-walis di taigid ti kalsada. Una, tada maaw-awat da akwarta. Uray no agwalis-walis dalaang. Aldawan, mabisin kamin kadagiti anak mo. Ay, aguray kayo mata. Nay, dayjayan ni Telma. Tumakdirak dito'y paraangan. Tapno makita nak. Kat umay na ilista tinagan ko. Oh, nagwalis kayo kadi itangal daw? Ay, uwan ma'am. Nagwalis kami aging gaijay abagatan. Wan atan eh. Adamang monitor kada kayo. Ay, amok ma'am. Ma'am Telma, kaano nga ti panagsweldo mi? Inton umay alawas ijay to plaza. Sabadon to dayjay. Ay na, agyaman ak unay, ma'am. Ay na, adda manen maigatang iti bagas. Thank you at talaga, Ma'am Telma. Ituloy ko ti agpadaya. Tagilis-lista ak itinagan dagiti mainayon iti listaan. Ay, ma'am, mabalin ka day nga ilistam tinagan nila kay ko? Ay, ustumotan Adala nga ro nagan mon. May salaang ititunggal pamilya ti mailista. Ay, sayang sapay nagtaragsit nila kay kong agwalis. Ado ti amunang style ti panagwalis, ma'am. Saan na mabalin? Di mo ipilit. Kahit anya ngay nga road no saan mabalin mailista tinagan nila kay ko. Ay, ma'am, ilistam ka di tinagan ni Margaret? Agturungak nga ro di taayanda. Adda ka di? Ma'am, saan mon nga ilislista? Ni, taapaya saan? Nagadumot ti kwartada. Naglawa je bangkagda. Nagado ti kwartada ije bangko. Kasta ka di? Wen ma'am, iso asaan mon nga ilista? Nilakay ko laangang. Ay, mapanak man laangan. Ipilit mo, kat saan nga ro mabalin? Tadyak rin ni Grigalwan, di na kung kayak nga ilista. Oh, Margaret, makaungungit kan samat. Wan, talinabsan nakmanan day di Atelma. Ang mga saan nakalaan nakita? Anya kita saanan. Pinayapayak pa'y, linabsan naklatamag. Ang mga subyan na kanto Nakita kat nagsarita dakin ni Maymay. Anya nga tati nagsaritaan da. Ala, darasam kit ninti agluto. Ken saan mo man nga itupak-tupak dagita maigamam? Mapirdi dagita, isupay manen agatangan, awan lang arut kukwartan. May, ano ti aramidam dita? Katno agwalwali sa kakit kita, Katno itay kapay dita abanda. Di ka matla umakakaran. Di nakman pakibiyangan. Ala na, agwalis kakit day. Makita na ka jay leader tayo, i-report na ka. Parsakan kan itiwalis no di nakpayla panawan. Kunam analaing kang agwalis. Katalaga may. Apay nga raw adi ka umakakar dita pagwalwali samaw. Agsao ka pa'y maminsan ta talaga abarsakan kan itiwalis, Mario. Umadayo ka kanya kunak. Maysa! Ay, pumanawak man langan. Da! Siguradom ang nakadayukan, sakbay ang makabilang ak ititalaw. Tano saan? Talaga adumanon kan ka, tiwalis kaw. Manakibiyang! Margaret, anya ngay day taginatang mo? Ni, adda kamot di taigid ti kalsada. Awan kamot itay limabas sa kanapan gimatang. Panagsusweldo mi ngamin ita. Iso nakasukatak. Ay, agsweldo kayo? Agsweldo kayo manan, kunam Kanayon kat nga agsweldo kami. Ay na, nagmayat ti kanayon nga agsweldo. Ay, imbag man ta kanayon kayo nga agsweldo? Ay, madamag ko man, Margaret. Abay, saan ang nailista tinagan mo? Saan nga ron? Or-orayak ni Telma idi na minsan, ngumlinabsan naklaang man. Ay na, saan nakaakayat nga ilista ni Ma'am Telma? Taapaya saan? Wina, tanagadumot ngamin ti kwartam. Pangalaak nga'y kumaiti kwartak.
Iso adikan mang namnama nga ilista na ka ni Ma'am Telma. Anya ti kastuyon. Nailista ka, idinto ta siya. Saan? Kasta ka talaga ti biyag, Margaret. No asino ti kayat da nga ilista, di isaw. Kahit, anya ngay day taginatang mo. Damagampay lang. Makitkitam lang arudan ang nakasupot at tuyukan noodles. Day talaang ti pamigatan niyo. Kat, isulaang mati kabailak agatangan. Ay na, piman kayo, mate. Siyak, numaalak jay sweldok ita. Ay na, gumulpi ak itinaimas asidaan may. Karne, kaskada, no anya pa dita, anaimas sa makmakan. Ay, anya matunti kastoy abiyagin na ya. Kasano ang maganasan ka amangan? Kad may sala atuyo kan noodles ti sidain. Agriri ka, day tangarod ti adda. Awan pa'y pamigsamot nga agmula no kastoy mate. Ano sam no anya ti adda? No apay mo't ngamin asaan akayat ni Telma nga ilista tinagan ko kadagiti agwalwalis dito'y igit ti kalsada. Saan mo nga orayan ang mailista tinagan mo? Ada siguro dagiti priority da mailista. Kahit saan priority tinagan ko? Bakit? Kastoy ti maibagakan ka. Denggem. Tinaskan nga i-priority ket umay naktulungan nga agbangkag. Ay na, ngumisitak manan Ket man ano ko ma? Talaga amat anangisit ka. Awanan tinamnamam apumudaw, bakit? Bardangisit kalatan akanayo. Oh, dayta kwarta, anaalayo Saan nyo ngay sugal dayta? Ay, saan mi nga amuti agsugal, ma'am? Ipalpalagip ko laang kada kayo, dagiti bawal nga aramiden nyo. May. Apay, ma'am? Gapo, taada maaw-awat yung akwarta, naskan nga rudmat nga aggaggagat kayo. Siyak, pay ti ko na, ma'am. Siyak, ti kagagatan. Pinalagipan kayo laang. O sige, panawan kayo, pay. Sige, ma'am. Siyak, pay, mo't anagagat ti panggagan na. Siyempre, amo na no asino tinasadot. Asino ayak tinasado? Siyak? Alangan mo't asyak. Ipulong kanto, pay. Apay kumangay nga ipulong nak. Kunam siguro, ajak amaw nga agsugsugal ka. Nita, sapay pigsaan na. Ipangpangag mo samat ka ni Ma'am Telma Ay, wala. Naskan amang ngag na, asika kat manugan. Maikatakla ang itilistaan. Makitam. Ay, no di mo kaya't ti madilaw, di nakmat nga ro dil-dilawan. Margaret, umay ka na. Tarug yan tanti agmula itinatang. Una lang aruda, nadyak kayat ti umay. Na, ano tinaramid mo? Binalkot mo matan day tabagbagin. Wan, tadyak kayat ti umisit. Day talang mat agung mo ti makitkita. Jak nga rod kayat ti umisit. Sige, tarug yan tangarudin ti agmula. Tapno malpas ta adagos. Ayan nga tangay dayjay amay-may. Nakitak mo't itay anak kaiggan iti walays. Ngam awan mo't ito'y pagwawalisan. Nene. Nakatugaw mo't ijay linaw. Payman. Oy, may. Naglaing kan? Nakatugaw kala di talinaw. Agin inanaklaang, tanabanogak anak walays. Nabannog? Katno karugrugi tayo pala nga nagwalays. Ay, basta! Nabanogak! Ay, kaawat mula ang jesweldom idikalman. Agtugtugaw ka matlagayam ditan. Ay, panawan nakman ditoy, Mario. Ay, noan niya ti kayat kong aramidag. Di mo ibagbaga, Panawan nak. Ingkakit di agwalays. Ay, i-report ka. Padasam Mario. Basta, i-report ka. Oh, adutin na imula ta itangal daw, bakit? Bumaknang tay ti mabiit no kastoy laeng.
Nagsakit matibukot ko ang nagmalmalam ang nakakubo. Naktangan laeng dayta. Nasunburn samutan day to'y tuktok ti agong ko. Imbagkan ka taday tala ang tuktok ti agong mo. Sak ngay, nasunburn amin arupak kan takyag kaun. Lakay, mangtangdan ka laangan iti kadwam amang ituloy ngagmulang. Ay, isupay man na magastos. Dua takit din, tapno at damat aramidem. Tapno saan mo nga apalan ni Maymay nga agsusweldo, iti saan namat ang nagbannugan. Ay, mapan kun sa regaluan day jay atelma tapno ilista namat tinagan ka. Anya mati regalom kan kwa na ngay. Regalwak iti manaw. Ha? Manulaang matday tamaaw-awat da ngay, tapno apalam. Idinto tano agmula ka, mas dakdakkel nga amang ti makwarta ta. Ibagbagam sa laang data, tapno tulungan kang agbangkag. Diskumpyado ka pa'y langit ibagbagak met. Di mon sapay nga minangag tay kanayon nga ibagakanyak day di Diyos ti alwad na alolak Anya ngay data? Kasto iti kunana, saan mo nga apalan ti padam a tao, tanu aduman ti kwartada ita, maadaan kan tulat ta, basta agsalukag ka naggagat ka. Kasla nangag ko daytan alakay. Iso nga ituloy tati agmula bakit? Bumaknang takunak tumat kan ka. Apay rumor ka manan. Agwalis kayo manan ket kawalwalis yu di kalman. Papaayaban nak nga rod ni Ma'am Telma. Ijay ka no opisina na ti pagkitaan may. Uy, nayunan nan sakit ti kwarta ma. Ay, bakay? Ikanak to Uy, anya anayunan? Madandanagan nak nga rod. Ay, pinaypayson samatan ni Mario. Jay ko na nga i-report na. Mario? Jay kadwang magwalwalays? Wan. Kanayon nak nga min asip-siputan kat. Apay ngay? No in-report nak day jay a Mario. Makita ng tumag. Ne, apay ngay, ngagsangsangit ka matan Maymay. Jak pa'y nagsasao Gaputam mo, konti bagam, ma'am. Amumon, adan nang ibagakan ka, anaikat kan itilistaan. Ay, kun kait. Maymay, ado ti tao diti opisina mi. Saan ka arumbang agsangit akasta? Ay, asino tinagipulong kan ka, Ma'am Telma? Ibagam no asino? Awan, tinagipulong. Katapay nga ron ngay katendak ngay itilistaan. Kat naggagatakmat nga agwalays. Nagagat ka aya? Diyak tupay sumarsardang nga agwalwalays, ma'am. Uray no agin ina na, dagiti kakadwag. Agwalwali sa klata. Kad no idi pa'y laang nga i-report da ka, Maymay. Ha? Ay, taapay kumangay nga i-report dak. Uy, di mo pigsahan tani, taltalyawon da kan dagiti ka opisina Naglaing agtupay nga agwalis, ma'am. Ikatendak ki din. Maymay, ammo may dagiti agtrabaho, kan dagiti agtugtugaw laeng. Kat sika, adon tinakakita asadot ka. Ay, no kasta, ikatin nyo mat nga ron atinagan ni Mariaw, ang naglaing nga agsugal. Agkalma ka laeng, Maymay. Ikatin nyo mat tinagan ni Mariaw, tapno agpapada kami. Maymay! Woo! Rumuar ka di tambalayo! Sangunak! Maymay! Ayam Mari Mario, napuntag ka may. Irwar mo na itanalaing agipulong asawam. Apay aya pare. Inikadag itilistaan, gaputaing pulong nak. Saan mo apabasulan na ni misis ko pare? Sadot ngamin kadeta a misis mo. Isuan ay kat. Ay, di mo ibagbaga ti kasta. Makapasakit dahi tangay bagbagam. Pudnumat no kayat mo. Umay ka dito tadua talangan nga aglaban. Karit kan pare? Anya? Lumaban ka? Di agbinoksing ka? May sikalagat ka trasa kon. Buksing buksing? Oops! Di ko lang, diyak mo ti aglisi. Dito para kan ka pa. Saan kayo? Saan kayong aglaban? Ay,
asan ti buksing? Asino tinagboksing? Da pari Mario kan pari Joel. Ha? Apa yan nagboksing da? Gapo iti pulong-pulong Impulong ni pari Mario ni Maymay. Tasadot ka no. Ita, nagipulong mo't ni Maymay, ani Mario kat mannugal. Isong agpadadan anay kat iti listahan dagiti agwales. Unay mo't dahitan anapasamak. Ay natay ko na da nga rudan. Tidakas nga apal, perjen na ti panagpapagayam. Pudno da ita, bakit? Magmagnaak, idi malabsak idang aglablaban. Iso nga inanawak idan Ay na, imbag ta saan ka nairaman lakay. Iso asaan mo nga apalan dagita tatawa. Kita man. Naguguludan. Napirdi pa yan ti panagpapagayam da. Ngarod saan kumakit arumbang amapasamak da ita? Talaga asaan arumbang? Ngam agiin napal damat ngamin. Wan ngarod lakay. Dayta ti saan anasaya at nga ugali dagiti tattaong amang dadael iti panagpapagayam da. Margaret? Si kamot gayam, Ma'am Telma, sa dino ti papanam. Mapanak man aglista itinagan dagiti mayat a matulungan. Kasta ka di, ma'am. Agpalaod ka pa'y taado ti mayat a mailista di taabanda. Apay, di mo kayat a mailista tinagan mo? Saanin, ma'am? Dagiti laangan mas agkasapulan ti ilistam. Sa bagay, adon sa mo ti kwartayo kanila kay mo. Saan mo't, ma'am? Ngam ado dita dagiti mas agkasapulan. Imbag man takasta ti rason mo? Pilpilyan mi itan dagiti ilislistami. Saan mi akayat a maulid di napasamak idi a panagapadamay Michael Mario? Ay katun ma'am. Saan ngamin anasaya at dayta napasamak, ma'am? Iso nga rod adagiti deserving kan nagaga ti ilislistami. Ala nga rod, panawan kan dito'y paraangan nyo. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Tidakes nga apal, virgin na ti panagpapagayam. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Katang, ibaga kata kayo nga gawid ak inton Sabado. At dakadwak, ni Dibura, ti kaayan ayat ko. Nasaya at mat nga round, taim pakaunam. Tapno makasagana kami mat kanina anang mao. Tatang, pakibagayon tulat ta kininanang Hapay, agbayag kayo ditaw Napagtulagan mi kini Dibora nga agkalaysa kami, tatang. Agpatakder kami iti balay mi dita. Ay katala Adamat maipatawid ko kada kayo kan ni Freddy adagayo. Ijay taon ti pagpatakderan nyo iti bukod jo balay. Agyaman ak unay, tatang. Mawan anyaman na anak ko. Maragsa kanak, tamakita kan nga agsimpa. Mangbuo kamatan iti pamilyam. Alang nga ruden, tatang. Urayan da kami latan inton Sabado. Agsaganatan, bakit? Agawid intong Sabado di anak mo. Kadwa na ti girlfriend na. Kahit, adya ti plano da aya. Agkasarda nga rod ka naon. Ay, adda nga tan aramatan di anak mo, iti panagkasarda. Adda siguro Nagbayag mat nga agtrab-trabaho ijay syudad. Alangan mat nga wampay urnong na. Kahit inton makapagkasarda, agsubli damat lang ijay syudad. Saan ka naon? Agpatakder da ka no iti balay da ditoy. Kayat dati agnaud ditoy. Wan siguro May mayat matlaeng, no dito'y dan nga agnaid. Tapno addakan kadwata. Adayaw no ijay syudad ti pagyananda. May mayat matlaeng dito'y. Tapno saan dan nga agab-abang. Ay, sa bagay matkit di Adda akpay akatulungan da nga agaw-awer. Nukas pangarigan ta aganak dantaw. Anda kami nanang. Ay umunag kayo anak ko. Hala, agtugaw kayo. Agyaman kami nanang. Ay, isugayam ti kaayan ayat ko, ni Dibora.
Naimbaga bigat yo, nana. Ay, kastamot kan ka, balasang ko. Ay, nagpintas ka matan. Kan nagpudaw ka pa ay. Ay, agyaman na kiti panangidayaw yu kanyak, nana. Urayin yun ni tatang yaw. Napanla nagiwayway itinuang na. Nanang. Aginan na kayo pailaeng. Tamang isagana akman iti meriendaan tayo. Nagpintas mat nga agpayson ti manugangan ta, bakit? Nalaing ni Willie, nagpili. Awagan ta ni Friday, tagawid inton agkasarti kapsat na. Ay, wala. Naskan adumaraan ni Freddy iti kasarte kapsat na. Ay, awan pa'y nga tamat kaayan ayat ni Friday. Jack amo, tawan mo't ibagbagana. Damagam to, inton umawag. Ay, nagpaysuan niya. Hello, apay nakawag kayo, tatang? Natulagan ti kasarti kapsat mao, anak ko. Agawid kanto, Kasta ka di? Alang rod, tagpakada ka na sapsapa iti trabaho. Wala. Narigat mait no saan ka dumaray iti kasarti kapsat mao. Amang ano isurot ko ti girlfriend ko, tatang. Angam kasaritak pa yung muna, no, kaya't nati umay. Adamat ten girlfriend mo? Uwan, tatang. Ay, nagsaya atin no kasta. Sige, urayan da kayaw. Uwan, tatang. Kaya't mo ka diti sumurot kanyak inton agawid, hak, mahal? Apeng agawid ka, mahal. Kasarti kamsat ko. Kasta ka din. Sumurot ka. Tayam amu ka kadag iti dadakkel ko. Sige, mahal. Agpakada ka nga din na nasapsapa di trabaho, mahal. Agbakasyon tamon mo iti mabayag. Adda kamay, nanang, tatang. Ha? Isaw ti bagbagak a girlfriend ko, tatang, nanang. Naimbag nga aldaw yun, nana. Papa. Ay, kastamot kan ka, balasang ka. Kastamat kan ka, balasang ka. Mala, agsasarita kayo pailang dita. Tamang isagana ak iti merienda. Ay, umayak mat bakit? Tulungan ka. Ay, unay mat linapili ta anak mong bakit? Di matlaki di nakapili iti limpyo mat basait. Ay, Jack amo iti dayta Friday. Nangisit lang arudan. Nagbasit pa'y. Dadaol sakit di ti matana. Ay, no kasano kapintas di maasawa ni Manong na. Kabaliktad mat ti girlfriend ni Friday. Ay, kasarita man taputot mo. Ang mga nagbaliw pa iti panunot na. Ay, talaga kasarita. Oh, handa kayo matgaya man natin ko. Uwan, manong. Kadwak gayam ti kayan ayat ko. Ni Lorna. Lorna. Ti kabsat ko ngagkasar. Kanti nobya na, ani Deborah. Maragsakan amakaam-am mo kada kayo. Kastak mat, Lorna. Maragsakan akmat, amakaam-am mo kan ka, Lorna. Imbagmat ata nakaumay ka. Tapno maam-amok mit ti pamilya ni Freddy. Naam-amom ka rin dagiti dadakkel, dagiti nobyo ta? Adada iti kusina. Agisagsagana da kano iti merienda. Sige, urayan tayo dito'y dananang, kantatang. Unay kamitan natin ko. Apay, manong? Di ka lakit di mo't na nakapili iti napintas anubyam. Napintas mo't ni Lorna. Anya? Dadail ka din dagita matam. Ay na, no kumamabulod mo ti mata. Makita, no kasano ti kinapintas ti nubyak. Ay saus, awan mo na din ko. Anya nga'y tinakit-kita mi tinubyam. Sika ngay manong. Anya mo tinakita mi tinubyam. Abay, saan mo ang makita? Nagpintas, nagtayag, siksikan na po daw. Makauma ti pintas na. Imbag ka ni Lorna, tanumingmingham iti mabayag. Karkaro apo mimpintas. Makamu ka man langan. Baliktad kamat a tao. Saan tayo ngagpapada iti panagkita, manong? Nagpintas mo't tinobya ni manong mo. Napimpintas ka mo't ni Deborah.
Di nakman ulbudan. Ay na, si kati kapintasan para kanyak, mahal. Ay na, day talaunay ti magustuakin ka, mahal. Amom, saan kanto nga isukat iti ure asino? Ngamin, iparparik nam kanyak ti kina-special kukan ka. Siyempre mo't iso nga rod si kati pinilik biyak. Tas si kati kap-kap nagak. Agyamanak iti panagayat mo kanyak, Freddy. Inton malpas ti kalay sa damanaw. Kaya't ko sumarunuta matan. Congratulations kada kayo adwa, Manong. Manang. Agyaman kami ating ko. Ita, tanalpas kami na nagkasar. Subaran no kayo matan ka ni Lorna nga agkasar. Wen Manang, kasta tinapagsaritaan mi. Saan ka di, Lorna? Wen dito'y tanto matlaan nga agkasar. Taadayo ti lugar mi. Agpatakdar kami iti balay mi ditoy. Ta ditoy kami ngagnaed. Kaya't mumot ka diya dito'y tamad nga agnaed, Lorna? Wen apay kit din asaan. Anak, disidido ka amang ikasarkan ni Lorna. Uwan tatang. Apaya kasta ti damagyo. Ay, di mo lang natulad ti kabsat mau. Nagpintas ti asawa na. Napintas mo tinubiak, tatang. Ay, Jack amaw no anya ti ibagakan ka. Para kanyak, tatang. Napintas ni Lorna. Ay, no, para kada kayo. Kat saan? Problema yun, daytan? Saan ko na problema? Nalpasan ti balay mi kinitibora, nanang. Iso nga umalis kami. Ay katwan tapno makasursuro kayo umawit. Nang runa di asawam. Ay, jak pa'y nakita na ginaw. Imbag pa'y ni Lorna. Taalis to gayam nga gargaraw. Makasursurun tumatlaang ni Dibora, nanang. Ay katbarang tasikanto ti nakakaasay, no saan makasuro ti asawa. Awan ka di ti madlaw mo kada Dibora kan Lorna. Malaksid iti nagdumaan ti langada. Awan matan madlaw ko. Adapay aya. Ni Lorna, nadalos iti balay. Iso ti para inaw kan para linis dito balay. Anggam ni Dibora, jay lasarmeng ti ammo na asangwan. Ha? Ay, wan nga agpaysoan niya. Manipod at dada dito'y balay. Jack pa'y nakita ang naginaw ni Dibora. Ketuan. Ay, no saan nga agbaliw ni Dibora? Ay, kakaasin to, dyan akta. Kaya't asawan day ta. Nalalaing ni Freddy ang nagpilay. Ay, para kanyak. Kayat ko ni Lorna nga agbalin a manugang. Nagsimplay a babae. Awan koloriti ti rupa na. Tarakay nga aggargaraw. Nagagag. Nasingpag. Kahit kabayatan abumay bayag dito balay. Makikita ko tinakal ang nagdiferensyaan da kan ni Dibora. Oh, di ka ba't lagunayan, Dibora? Nagadwa lalabaan. Makapasado taglaba. Pagsadutan mo't laamin Sigan taglaba? Kasano talangan nga nusakmat amin ng tiaggaraw. Kat, agbabawi ka na ng asawa kanya. Saan, met? Ngam tumulong kamot iti trabaho dito'y balay. Saan talak ko man alimasing? Saan mabalin? Tuladam ngamin ani Lorna. Naggagayt. Trabaho na amin, idi addata pa'y langit, balay na nanang. Ata iso ti bagay na. Gamno siyak. Jak bagay ti agtrabaho iti o nagtibalay. O malasa ka din na oras no pagtrabahuan na. Kalingitan ka man Angin, ay na, magpintas ka lata. Adda ka matgaya man mahal. Mabit lang alaag ti tuwalya kan ti pagsukatam. Ay na, nabasbasa ka itiling Sige man nga rod, mahal. Anak ko. Awan ka di plano yung agsubli jay syudad? Ay, kwa. Awanin tatang. Urayan min tinatulog akasar mi dito'y balay.
Ay kat nasayaat nga rod Ken, agpatakdar kami tumutin iti bukod mi abalay, tatang. Ay katun Angam no siyak ti masuraw. Uray dito'y kayo payla ang balay. Awan magproblema kada kami kaninanang yaw. No dito'y kayaw ang makipagnaid. Ay una yun, Willie. Sika, ti anda dito nga aglablaba. Kasano, sadot na ti asawa nga aglaba. Ay, saan na mabalinti kasta, Barok? Dagdagam ti asawam. Sikat agbalin akakaase no pampanuynuyam. Wala nang, jak magsardayan na bagbagaan. Ngam talaga ang masadot nga agtrabaho. Napintas nga agpaiso ti asawam. Ngam awan mo ti amuna. Tilang sumango iti sarming ti amuna. Di nala matultulad ni Lorna. Meron na. Ang bagpay ni Freddy. Panalaing agpili. Ibagbagak idi. Adi man lang nakapili iti sa bali. Ngam na idumduma mat gayam dyan napili na. Freddy, anak. Itakla maawatan. No apay anay Lorna ti pinilim. Wen tatang, gaputan na idumduma ni Lorna. Ado dagiti banag a nakita, ken nagustuaken ko na. Ken mamatiak iti pagsasaw. Ako na, saan alanga ti importante. No di kahit tinasayaat nga ugali. Dagita tinakita ka ni Lorna, tatang. Wen, gusto ka anak ko. Kahit swerte ka kankwana. Kita man ni Manong Mau. Agbalin maten nga under di saya. Ison ti para laba. Ay kit anusan na tatang. Taiso mo tinagpili iti asawaan na. Awan sirbi ti kinapintas. No sadot mait ken awan amuna. Mapapalak itaken ka nadin ko. Ni, apay ngay mo Manong? Naglaing ka nagpili iti babae ngayong kalaysam. Mamati ka, iti pagsasaaw. Ako na. Saan alang ati importante? No di kahit tinapintas nga ugali. Wen Willie, para kanyak. Adda pumintas ti babae. No amuna ti agtrabaho iti unag, ken iti ruwar ti balay. Wen Manong. Ken may sapay akang runa na nakita ka ni Lorna. Malaksid na napintas. Nagkagait. Nagsingpot pa'y. Ken agsasabali tayo ngamin iti panagkita, Manong. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan alanga ti importante. Nudiket tinasayaat nga ugali. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag.